football chanchina footballer skill nei thazual thlang tura iril rui seng ani chuan iril ruwa Ronaldinho haming aron lang masange in karing mase hei ro ka shil du che ani Ronaldinho an minga cher ma hau khan African khomwal puya ram pakhat Nigeria tangin mihang player skill nei thale Hmuhnawm em mai alo chuak dai to ti hi ani chuan tricks le style sang Ronaldinho alo zirtir to thin ti po hi shelo kanom nualin karing tuna chanchin kan soi me ka hi tu dang ni lovin ama Jay Okocha thiam mawanga ama tran tu ten athiam fal big mawangin aming po an phua non hialani anti thina ngei kha ani athiam na le a football khel dan style hi theihil ani ngai to olowang Jay Okocha hi Enugu Nigeria August ni somle pali sangkhajako somsari le pathum khan alo pianga professional football a khel ma hian academy thale coach thanwaya injirna ane ngai lova kotlai zo le kong puidunga te munrem lai pianga football khel mai thin ani BBC nan komna phei chuan heti hian soi kan thil murem chana piang kha bola kan mang mai thina munzol le munrem chang kan mu piang te chu kan khel mual ani ngal mai zel boka thil mumbial kan mu piang tela kan bol ani ngal mai zel ani ti in kumsom le pasari mi ani thleng po in academy ala zom lova scout 10 ave po an lave chin ngai heklo ma se kumsang ha ko som kwa aron in her chua meu chuan Nigerian local club Enugu Rangers chuan an lave ta a he club tan hian a khel thle a Karlova a khel dan style chu meeting ai zone ron ani ta thuai mai ani ti chuan season ma saber chu a zauta a kum top lama chuan 1990 FIFA World Cup champion West Germany lama chol manga jin khothon pa German League en turin akalta a hemhuna kal thei chan hi a thian pa binabi nuba wang ni in ani hi German 3rd division club Borussia Neunkirchen khel mek ani tu khat chu Okocha chuan a thian pa numa chu an training na azui ve a eta hian club phau tu te chuan football player ve thawani ti hria in an jinga practice ve turin an lo soma chuta le an training han zom ve ta chu coach te chuan a chevel chu Hmuhnawm an ti ta hle maya a ball khoidan a trick le style vel te chuan club and call tu te lung adum ngoi ani ber mai atuka training turin an som chun zom ngala contract hian an si mu ta ani akum lea Okocha chuan 2nd division club Saarbrücken azom ngala thatammo main Bundesliga club tra Eintracht Frankfurt in an la chuak ngal mak ani heti lai hi Bundesliga ropui lai ni in helika hian khovel player tra an tam hle maya heti chung hian tual chair Okocha chu alang sarber pol aron ni thei ngala a skills le trick Hmuhnawm tak te chu meeting a event ani ngala Krasruher SC an khel chuma penalty box chunga le lam goalkeeper le defender te chaiboya abum shrep nuwa a goal thun phei chu kum kho soitling thilmoi le ro pui tak atling ani hemi chuma abum phar goalkeeper hi tu dang ni lovin German legend Oliver Kahn ngei mai kha ani anuwa he thil chung changa Oliver Kahn interview an nei de na chuan ani hian nui chungin tun thleng hian kalu ala hai ni in ka sheber ati hial ani he goal hi football magazine thanem takte chuan goal of the season a hial an thlang bok ani kumsang azko som ko le panga khan an manager Yap Heinkes nen an ti thiam lo wangin Frankfurt thi achua sana Istanbul club tra Fenerbahce apan zuya heta transfer fee hi pound makta duai khat ani Fenerbahce a hian Okocha hi achetra hle a khel som ruk le pahnia gol som thum lai athun mana Turkey sarkar chuan Mohammed Yafuz ti mingin Turkey citizenship an pehial ani heti lai hian khovel chuan Ronaldo le Neymar te ala shelova khati lai anni malama khan Jay Okocha hi mi mit titlai turin football khovela alo omdai to ani michen khat chuan African Ronaldo ani ti in soima se a hrichiang tu te ro chuan ama Ronaldinho nge mai chu Brazilian Jay Okocha ani antizok hialani
African mi pui te chuan heti lai hian an thil nei ro pui beranga Okocha hi an ngaya sangha zuko somko le pali World Cup a Nigeria in petlin pui tumphei ka chuan national hero a hial Okocha hi an puang ani attacking midfielder ro pui ni in a in khel chu ennom ro pui ani bera atalen chu khati laya thilwang tak ani Okocha hian an ram chu Africa Cup of Nations lak puin tournament best player ani hial boka a skills le playing style te chuan mitam tak a inspire ani ati thei ome kumsang khazukua somko le pariat khan French giant Paris Saint-Germain chuan African player mantau berni turin paun maktadui somle pali lai main Okocha hi an la a Hmuhnawm hiam player chor no thar Mikel Arteta le Ronaldinho te tan zirtir tu tha ani ngala helmual chung mai ba ka in thlak na pindan lama te po player poimo tak ani ngala ni PSG a hian khel somria le palia goal som le pahni Okocha hian athuna ani hi Ronaldinho fuitu le influence tu poimo tak ani bok ani Okocha chuan Ronaldinho kha kanau tak tak angin ke entrina atalen don aro puizia kamua ma se khalngil tu amamo ti ka hria atan u angin ka umta ani ti in asoi Okocha hian Ronaldinho hi free kick te a practice pui thina a trick tam takazirtir thin bok ani Ronaldinho po hian Okocha poimo na hi a theihil big lova ani hi aza ema a mentorang hialin a entrin ani kumsang ni le pahni ni pui bazar khan Okocha chuan free transfer in Bolton Wanderers azoma tiam neu awangin kheltam theiloma se fentengai na dron a hlo hle a relegation atanga Bolton achan him kha Bolton fan te chuan an thehin ngai to om love Bolton a season hi na hian Okocha hi captain atan ruat ani ngala kumsang ni le pali phei ka chuan league cup final a thlen pui hiala amai ro chu Middlesbrough laka an van duai ta ani Hmuhnawm hian Qatar lama akala sangni le pasari khan England a lokir le in championship club Hull City azom le ta ani Thangthar football and tu le ngai na tu tam tak te hi chuan Jay Okocha ming hi hreto lo maila mitam tak chuan Jay Okocha ina he football history a thilthar aron ken lu hi theingil an om karing lova ani hian football history nasa takin ron thak dang lama a playing style le a trick le a in khel Hmuhnawm tak tak te chu mitam tak tan kumkhua in inspiration ani zel to don ani